Ko te whakangungu I ngā uri kia tūwai rātou hei kaitiaki, koe rā te ngako o te kaupapa e kia nei ko kore hāhā whakahau. He kaupapa e whai ana kia kore hāhā ngā kīrehe whakapōrearea I roto I te rohe o Ngāti Awa hei te tau 2050. Ko ia te tuatahi o ene momo kaupapa kia arahina e te iwi Māori ara e te runanga o Ngāti Awa. Kai a te o Kiwa McLean ngā whakamārama. He hōtaka kaitiaki mā te iwi, mō te iwi anō hoki. And to give back to our ngāhere, you know, if we can look around in our ngāhere, we can see heaps of patches of dead trees. So we're just trying to bring everything alive and get all the whaihanui out of it. So what we do. Ko Simon Harris tētahi o ngā ringa arahi te kaupapa a kore hāhā whakahau, he au anō tōna imua I tēnei. I didn't know it before I started here, but it's a good place to relax and revive kind of thing. Because before this, I was a machine operator. So just coming out here and actually finding that I do love this place with the ngāhere doing the mahi aki. He aro ana te kaupapa nei ki te patu I ngā kīrearea me ngā paihamu ki ngā whenua nei o Ngāti Awa ki whakatāne, o hope me o hiwa. Me te aha e whāmano whiturau heke te aterahi. Ko kitia nā painga mo te whenua, hioi ko te mea nui kia mātou ko kitia ka te whakapakari o nā kaimahi o tēnei kaupapa, kia mātou ko tira te mea nui. He pānga nui hoki tō kore hāhā ki te rautaki nui kia kīrearea korea o te aroa hei te tau 2050. Kia tiaki, kia aki, a I tēnei hononga I Wainganui a mātou o te papaata whai me nā hononga a iwi, a rā ko Ngāti Awa tērā. No reira, koera tētahi āhuatanga e tino nākau nui ana e mātou, ko te rena I te taukaia tāngata I Wainganui I nā taha e rua. Kei ngā whaitua o hope me o hiwa e tipu ana e tahi o ngā tino rākau pōhutu kawa I Aotearoa nei. Engari nāia nei kua tai ki te pari o te rua, nā ngā paihamu, I pērā ai. Tērā hoki te manako kia toro te kaupapa nei ki ngā iwi huri noa I te motu. Ma enei momo kaupapa ka whai oranga tātou, he oranga I roto I te mahi, he oranga he rongo ā hoki mo tātou. It's hard work to start off with, but once you get going, you know, the benefits are going to come out for yourself and your iwi, and we can see that ourselves with kore hāhā. Kei te hia moa kia kite ai, enei momo kaupapa, kei tērā pito o te whenua, tērā pito o te motu, kia nui ake tēnei mana o te mana whenua ki te tiaki ki te manaki I te whenua. I nā rā te wawata nui kia whakatipu I te tauā kai tiaki taiao o Ngāti Awa. Te o Kiwa McLean, te karere.